Batisi TV, Lawan Rashipi Daka Frank Yamaha, the Maxi Sports Scooter Arox 155. Shat Jingshai Social Service Society, Kabalapanya de Sister Ankili, Secular Institute, Hakakalai Tarik Rumpang Arja Apulai, Gilano Synñiang de Kikot, copy, but Giplakot, Khynnah, Gibashong Basa, Hapo Upur Usam, Thaiñ Mylliem, Hakajingalang Gablong, St. Thomas Hall. Hakani Jingalang, La Saki Lang, the Sister Lisa Jos, Sister Betty George, Reverend Father Kershan Lang Karpuri, Ubolong Kumukong San Hakani Sngi. Shwaban Sami Ginigila Jingaram. La pelong ru ke Jingshai Jingshai kalau kerukom sumari ke binyan daga Dr. D Mylliem. And I could appreciate all the work which my sisters have done during the past 8 years. And today, as you are again back to this community, to this hall, I thank the Lord for your presence and for all the support from Father and all who provided all the support to my sisters for the smooth running of their life in this community. So can we all give a good clap of applause for my sisters? And I appreciate my staff who are always ever ready to running, coming here, going there. Anything you ask, they are always ready to do that thing. So I appreciate my team of staff who are with Sister Liza, Sister Giselle and the whole community, always available and reaching out to the parents and the children in different schools. So my dear children, shall we clap for the teachers, the staff? And above all, you my dear parents and my dear children, you are the source of the joy and happiness for our service here. And we thank you, each of you, dear parents, as well as the children. You know number 9, no? Number 9? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Once upon a time, the number 9 meant number 8. And the number 9 thought he is so powerful, so he beat the number 8. On the way back, he saw number 7 coming. So he beat number 7. 8 beat number 7. Then 7 went to 6. 6 also beat it. 5, 4, 3, 2, 1. At the end, 1 came. 1 has nobody down to beat. So he thought he got only 0. What to do with this fellow? He cannot beat, he will fail. So what he did, he, instead of beating 0, he just put the 0 near to, or he kept the 0 near to him. So that the number became 10. So with that 10, he became more powerful than all that 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. So what I want to tell my children this day is, when you go to school, there are so many people studying with you, who are weak in studies, who are strong in studies, who are capable, who are not capable. There are a variety of children. So when you go to school, when you can support your friends, those who are not able to study, those who are not able to help, you need to support them and keep them close to you and support them in their studies. This is what I want to tell your children. Because when you are so powerful, as the number 1 become number 10, the same way when you are good in studies, you can support others and they will study well. So that once upon a later in your study time or later when you grow up like your parents, you can understand that, yeah, I supported so and so. So the same way, you continue to support your friends, your classes, your studies, and let you all grow in a proper way and you all prosper in your life. That is my wish. As I said, the 1 become 10, the same way you also need to support your friends and your people who are in need of your help. Kajutmu trong kaneka society kalong ban yarab ye pi Khynnah ban yo e Jingnam Jingstar takada wa ai Shat Jingshai kamun ban ai dam Jingshai pi Khynnah ban Shat dam kata Jingshai kat ka maki kila ban yarab ye pi mo kaneng budai ka wei lagi kam sakri ka balang Katolik ka pen kan mabor lu ki por ndai thai hado mentaru dan lagi kini kam ban sakri kala pandai sakri kom per no
teng ban yarap bisa teng yarap kor yarap Khynnah ban yo Skul teng yarap I bapang wisdom teng duai le jingo hi kini kam sakri ka ki ban le ko kadai ke kam sakri te khum le spun ki sister kita sedang yang ketika Shat Social Service Society le spun berkajing don jumpa ni ke society ngelabun ni lapun bahagi bayo jingarap di bang ni society marbalai ke por Christmas lu ima por Christmas lu ki sister ki le nagwe ki snong ki yarakhi Christmas ki Khynnah ki yarakhi Christmas ki long kume long pa ki yarakhi Christmas ki snong ka thawa tengyo I babon ki kam ba ki la le te ni ka por sia semua ini sister banyak kena society jadi tak tilang nak benda kali macam Khynnah kadang kau ini kan tu Khynnah pia nak ABC ni yang nak ABC ni ABC ni ABC ni mentara kali dapat boleh Khynnah nak ABC ni ABC lah keluar boleh lah keluar Porjongi ginang tang abike ngarung di Skul pemlomi ni sedang dah abike ni patet ABC pipi sedang boy ABC ni abike ni ABC ni mentah ka coba Khynnah lain ABC ben ni lifestyle Khynnah mentah baik Khynnah mentah lain lifestyle ni miwan kuni mensua petrol bakar petrol lain mentah Khynnah standar tip top seorang kebut Mylliem sugi ba kijan jot na no tiba bahan deh ni lain nak sak senyo ni tenak bahan deh mo baru pianang ABC deh mo kibarang ni Skul shop ni Skul ki kimi kipa hikai swa nailin wallahi tim lu kini kali cool hikai ABCD deh tekadang ko megi jinya cuk Khynnah spang kau dan ko megi ba IG keren mo Wei ka long kum e ka jing keren kum ne ha ke wei ni ki YouTube ko ka jing kim tingi ke dei B but D ma kumur B kumur bird kumur akhai ni akhai ni ki sia ni kham kha ni suan ham lo ne kha ne don ba ham lo ne boleh om penap lo ini kena wei kham ba ni tumung kendo don ba ham lo ne ni khai ni ne la khai ni bro dei yang ni baru la khai seperti bagi dan pas to wake up way D kebut dead ni baru saya denam dan mau ni boleh cerita ngene iman baru cerita asyik juga minum ngin saya wei denam dia pedang ubi budi pada wei boleh ABC A B dan wei pedang ubi budi dan wei dan wei ambil seluar dan wei sifat kemun choice kajik jian cupi suka pi benda Khynnah di Skul ngaji ban peduk di Skul ngaji ban peduk ani long hi ban jian peduk jian ban peduk jian ban jeju long hi choice kemun banjir yang kecil im kumlo bi kuat komentar fikri di doktor rujung ni orang doktor kemudian kita tangi baru sepak doktor doktor Khynnah minta berkat tangi baru sepak di doktor tangi baru sepak di engineer tangi baru sepak di helong han ni cebaduk ni sesuduk ni kumnehi kumnehi kita ini kita ngani di sini dan wei Khynnah baduk bahan ani mendapat orang engineer baduk tristom dawan ke por studio trai doya ban yo bisa ban boleh ban yo ini jangan jesta ni pun ndai bo ngaduk kita nganong di Skul shoe ngaduk macam dan stu krek tang benang mencok ya kimi kipar yo ni te badu tang ben cycle tank aku pas Skul kikun ndai kunta mau bor ong ni kikun bikin trash jam bikin train dah
ba maji ke long brio mo kani ke tinyarap jengki sister le bom oh sister ki aji rap sister marba ki kemeki pa marba ki bon boduna ho dumla mo bon ki baduk sisani ngaru mana dun bopun we kam padar ale no padar ba mentah di siu ba sekolah si baik kau temu mulai itu kau baik sekolah kau sabtu siu ngapi piet kepada kau mah teh dah bon kita tu mah rengi so komen pak badan kum kini ki society ki banyara mulai banyara pipi temu orang thok kerteng labiang tamu nak kum ta labiang mulai di ban lem lo kena lem lo deben tray si jam ujuang pengabi mah ujuang pengabi bi dabi te ko ram lam no habdan lam no dabi no bi ke mon dan habdi dai brio hina mo bi klayo lai nam stu ko ba om sangke suspek ai tenak mai mo bi kinya dai brio kinya dai ke kendro kinya dai ke tin kinya dai rumah mo ani kena ko ba no basta ba bi ne ko al krakti mo ko al basta ani ba basta nata kena oleh kuno presiden nado bastang kena hab presiden ma email pa ju jual oh pada bersyarat on bang hab presiden nah oleh kuno ngalam dia dak kamsu ada melek tu ada mai hab presiden kot sahir ame yang tre di nomor paling yang kuat pada penikong ndai kunta presiden ni om bang hab pulih takot habana kuno apa ni ram no? Ram ni pa, ya ram ini pa, met bermusim. Piden dom kapor berkakot, kapor penyiram nada bersedam. Tak pi pensa, lo kuno, pensa lo, brio. Denam solong brio mah. Berjuang perkesaran di basta bah. Lo padar berbalai, basta ngalai mobil hang itu pi. Pi bah. Ngam jungo berengkau kan kecingin jungai. Nampak jauh paling kau, itu ini. Nih bawa ni perkesaran ayah, Nilai no, terisi jam, terisi jam mengkasih kuat pas, ani terisi jam baik. Bagi terisi jam, bagi ni sepoi sekatong selong kita jam. Okay kan ya? Okay? Ish, very good. Dah. Kani di kabanyan mo. Kani di kabasyadrang mo, kabapiyu iman kasi. Mo. Kani pa kadi kaba syapwa. Mo. Kani di ka syiye. Kani di kido kabanyan. Okey. Kabanyan kedon lai teliki layers. Kanu teli? Lai teliki serta. Mo. Nyoban nga. Okay, yun yan. Number? Number? Very good. Number 1. Second? Kani number? 2. Very good. Di kani siya baru, kani ba siya po, kadon light tali giserta. Kani ru. Number? 1. Very good. Kani pa number 2. Mylliem kani pa. Kani di number 4 ni number 3 ni? 3. Very good. Ni. Mana pasal isu penyan? Baru isu penyan tu dia? Rakti sejauh mana isu penyan? Kalau si isu penyan, si ni ASEAN. Itu hau juli ban juli buan kiasu cisinam ngaru mensuara di student kumapi dalam doktor ni ngasu pina ASEAN mensuara Tiar ngasu tan cisin tadi kita menu ngasu tan cisin juli beleran they mensuara ASEAN kalau ASEAN very good subuh mentah pilakah susurok day kaji ingat ti kejar Isha si me pi ba phin ki wa jin thia kam sa ki ti ki jat. Sha. Amen. Ti hak po mo pi sa ki ti sa ki jat.
pide man shoot ka penyat pakada du man step pila akhir ha du jenye pila bam break pila di sha step la bam just step la di sha bam jamir happening itu pibam ki chocolate ki sweets ki chips diniam tika je ini ko koi tu suntul to de je in to kanana mo ka bahe ka pacabua kasma ubi ni kasma kenjing ya semakin jengem mlai aman sha tepakha ke suntul bejong piru baru asyik sini pila ba hato kasma kuit ni kasma kenjing pisudar ki bahai ni ki polo jofi ki pasma suntul itu ha ni lei dunia semaban semakin jengem dia kumru ba pinla de jisma suntul di bansyun benyat very good to jadi ba pisud benyat ha pe hakani ka benyat ma kani ka be number 1 du ma to da pisud benyat ha ka sedang ba very good to ka bam khyang to da bam khyang ka di rong ayu tharai yong rong black manu batip coloring kitip am color tika di rong black purple yellow rong da bam khyang shi rong color ayu black to la thọ yong ni pakhan itu dia jupi man choi beli internet ha nama ga pia le puai pia bam than ki chocolate ki sweets la bam khyang kani ka bayong nei ni ti hindi pi ki ye be pia thu hiru pia ni me le kampang de basu bam khyang ka ba to kala bam khyang kani number 1 wa da ka puish kani ka number 2 nama beli tu kena udon dia biar joki UM apa kau banyak joki mri puya ulaba ni beli kau buat dia kali ka bani kau mentau la jelio mentau lati ti akan dika liye ka bani kau mentau ti sekali number 2 kan ni ni to dah kalau pui hakan ni sedang serkai menugi pasti pang banyak lagi ti tapang banyak serkai ni dabam dekharu pang dabam bakhlu pang diniam daglapoi number 2 structure k kataru pielesting malaysia k tang teng teng jeli ke ia to tu khanya gunang bam dulabam number 2 upoi number hakani 3 kidon ki blood vessels Mylliem science kasnam don hani kini ki thiet ki jaw ni to mantar la koi number 3 hang tu ke sin sawat yang ki doktor penyan sin so yang ba ani ko doktor khabe thia pro shimit bam rumla dinian monu kita ki khynnah ki bala shitong penyan hadu wo ga ki ti pisu thu mantar da shitong penyan lokum no pila si ban bam nah Telapoi number 3 pin saya kisahkan bawa doktor banyak. Deh, di judi ban longunta, judi ban abhadu ban shitong. Dinian, shupek pekum taki kanadet. Pishu banyak ini, pishu ini pika banyak. Pishu kima piam, di pitik ma piam kalau kabel babam kenyang. Ni memang kesini pek kesuntuk berjumpi, ya. Jadi bapila yoi, bakal abam kenyang. Kalau thok yong kini kabanyak. Wan pedi nos doktor ngidon hati popom lu ngidon adu siningkong hadu si sejan ngile ni ajus ni ada wairu ni ajus somalu ma da piwan cheni i penyam nu diuk kenyang i petap da wai ke dan i tap da wai meni pat unom ti syuken number 2 dan number 3 ke pinom pang syuken ma mde man kemani tan haka kor bapang banyak lada pimpang ni pimpang penyat di ban check up back man kalai benar man kalai benar ni lai senang ngambil skupi to man kalai benar tapti ke tapti kan Kod sa command Khynnah ki banyo ek school bag Ferdinand Nongkla yang tepat sudah berarti dilakukan
Ferdinand, mother of four. Happy kan? Mau harap happy. Boleh juga doktor.